Asa na boss? Nasa barangay Kangungo. Nag-deliver mi oh. Secret items. Patay. Piso no liti ani madulap. Nanami sa barangay Kangungo, sitio ng Agta. Nota dre. Sa barangay Kangungo. Video mayaman sa lahat. Bihaning adventure. Nilayo gimingaptan ba? Take the next right, then make a U-turn. Hindi, kuhaan. Imong naong U-turn. Gabi halay-layo naging naaptan ng items. Naupot ka na tap-tap ngitag-tagay oy. Iya gili mo ani. Guys. Agay guys. Tagay ko ito no. Guys, meron sa barangay Kangungo City o delivery items. Lus-lus. Oh, lus-lus. Yatay wala mo ibawi ang kliyente dahil kay uli kay kagi maminsik ko guys. Puro ginang itlog sa checkpoint guys. Guys. Kapag apong naglinte Uli sa di ay. supplies. Sa prank na rin guys.